Lakhipuronline puthok-saba July ki tang 13 Laibak pokpa numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi pa pao. Ngamkhay yathokpagi matangda Manipuri kanbalup makal na sinduna Lakhipur SDO ki kuthangda Election Commission da memorandum pisinkre. Police ki makuttagi chenanab honabada khongjel yang na thawrakiba Burmese kwa supari pikthana yawba gari ama atopa gari ama ka thomjinnatuna asoka panangkre. Kanglup ki irang na matam kuina thonglonduna leirakiba Axis Bank Churachandpur branch ngarang ahanba hangba numita lut tawrama thengnakre. Amasung uida meitei hojaina tharakiba ahumrak suba senpham UNESCO Manipur gi thomi singna mapam anida khusinakre. Haujik mapungoi pau tabirase. Manipuri kanbalup makal na sinduna Lakhipur SDO gi kuthangda Election Commission of India da memorandum ama pisinkre. Ngarang July gi tang 10 Kasar Lakhipur khumanda leiba ibudau thongnang lampakta gi hauraga chatkiba wakat khongset asida Lakhipur constituency ki manung chana leiriba khun gi mitei amadi mitei pangal mioi lising mari romna saruk yaduna pangthokiba khongset aduda SDO Sudipnath ki khutta Assam gi draft limitation asida Lakhipur constituency asi machet puthokiba asi yaningda ba phongdokhi SDO gi khutangda pisinkiba memorandum aduda maroina pallibasi Lakhipur gi hanagi leijaramba pibamda Lakhipur gi ngamkhai amata kaihandana lehenbiu haiba cherol aduda palle khongchada sida saruk yakhiba singna we oppose delimitation no politics on delimitation Lakhipur kendra kaiba yaroi haibana chingba placard kaya sijanaki khongchada sida makal gi chairman RK Sanahal convener Seram Herajit MDC gi chairperson Mutum Rina Yumnam Nadia Chan, Yumnam Nabakisor na chingba sagnare bamiyo kaya na marik chumna wapam kaya phongdokhi. Makal gi chairman RK Sanahal na haikibada Lakhipur kendra da leiriba mitei amasung mitei pangal sing na tariba khungang kaya bu machet tanana ba siliba Election Commission gi khongthang asibu aikhoina kaidonung dasu yabangam loi haiki. MDC ki chairperson Mutum Rinana Lakhipur kendra gi chapsaba map puthoktuna mitei amasung mitei pangal singna tariba khungang kayabu atopa kendra da tinsil hanana bahonariba thawong asibu janingda baphongdokhi WMC gi spokesperson Nabakisor Jumnam na haikibada Assam gi assembly constituency singi manungda Manipuri singna mapungoina tariba si Lakhipur khaktani adubu handaki draft limitation asina masibu machet thokna khaidokpa si yamna pende aduna Election Commission of India na Lakhipur constituency asi hanage pibamda thambiyo haina appeal tawki karigumbada Lakhipur constituency thugaina naba ECI na select labadi akanba khongjang kayamarum changsingani haiki wakat khongset asida L Robindro PH Manidhon L Champalal Asangbam Sopon Beni Misra ZPC Kabrabam Anita Jubeda Begum Thangjam Rojen chingba miyoi kyana sarukjaki বিচাৰিছো এইটো মণিপুৰ গাঁওবোৰ হয় মণিপুৰী আৰু মণিপুৰী মুছলিম আছে এনেকুৱা গাঁওবোৰ হয় আৰু সেউজীয়া যে যিটো আছে এইটো আছে লখিমপুৰতে আছে কিন্তু এই মাজৰ পৰা যে কি উদ্দেশ্যৰে যে আমাক যে সোণাইৰ উধাবৰ লৈ গৈছে আমি ক'ব পৰা নাই আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনত আমি আবেদন ৰাখিছোঁ যাতে এইটো যাতে আমাৰ ৰখা হয় এই মাজৰ অংশৰ পৰা যে এইবোৰ যে লৈ গৈছে সোণাই সমষ্টি আৰু উধাবৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ নৰ্মছ যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ তেনেহ'লে এই গাঁও যিটো আমি বিচাৰিছোঁ এই গাঁওখিনি ইয়াতে ৰাখিলে লখিমপুৰৰ এটা ভাল আমি মানচিত্ৰ আমি পাম যখন থেকে লখিমপুর অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি বানিয়ে নিয়েছে তখন থেকে এই গ্রামগুলো জড়িত আজকে এই পাবলিকের জনসভা একটা মানে মনে হচ্ছে কি আমাদের মানে প্রাণটা শরীর থেকে আলাদা করে নিয়েছে এই রকম একটা ইমোশনাল আছে সবার তো এর জন্য এখানে আর আমরা যে প্রপোজাল করছি এরকমও না যে আমরা যা ইচ্ছা তা করছি ধন্যবাদ আজকে আমরা পাঠিয়ে দেব ঠিক আছে আদুগুম্বা কমিউনিটি আনিনি আদুগু আসিগুম্বাদি কুদুম চাবাসি হানেকি ডিলিমিটেশন গ্রাম প্রপোজাল সিগা হাদি মকম পুরানি বাহাদুর ওরে মসিমত আসেংবা মকম এপ পিরে পয়গি তারবদি
Lakhipur leiriba maitai macha amasung maitai pangalgi advocacy amambada toina tawrani maramaduna memorandum kutangda election commission of India na hairiba Lakhipur hanagi matam mamada Lakhipur subdivision asi borokna honabada ahalaman singna jangna wano hone jaduna ngasi mapung thadriba Lakhipur subdivision ase ngasi amuka hinna macet tribal si jamna penjade hamamaduna aikoi lamdamasida kundajaliba maitai amasung maitai pangal sagi yani sina hanagi pipamda Lakhipur ki boundary amata ahendana anjan ambiu haibadi de wakat se koi पुलिस की खुत्तगी चेननब होनरकपदा खोंजेल यांगना थौरकिबा बर्मिस क्वा सुपारी पिकथना यावबा वेगन आर गाड़ी अमा अतोपा गाड़ी अमागा थोमजेनदुना मियोय अनि असोकपन नंगले मिजोरामदगी लाखिबनी हाइबा गाड़ी अदु हैलाकंदी जिला की धौलसोरा बिलाईपुर फावरगा कासार जिलादा चंगनब होनबदा दुआरबोन पुलिस कांगबुना गाड़ी अदु खामननब होनबदा खामलमदबदगी तानरखिबनी हाइरे गाड़ी अदु सिलचर रामनगर जौरकपदा अतोपा गाड़ी अमागा थोमजेनखि गाड़ी अनिमक फिबम थिना सोखी अदुगा अतोप मियोय अनि अमसु असोकपन नंखी अदुबु बर्मिस क्वा सुपारी पुरगा थौरखिबा गाड़ी की ड्राइवर अदुदी थौदोकफमदगी नानथोक्तुना चेनखि हाइरे थबकी पाओ TH गुनमनी अकादमी रानीपुर कासार इंग्लिश मीडियम स्कूल असिगी तोंगान तोंगान बफम खरगी दमक दरखास्त कौरे असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर साइंस पोस्ट अमगी दमक महैगी थाक ग्रेजुएट नत्रगा पोस्ट ग्रेजुएट ओइगदबने असिस्टेंट टीचर हिंदी की पोस्ट अमगी दमक महैगी थाक हिंदी दा ग्रेजुएट नत्रगा पोस्ट ग्रेजुएट ओइबा नत्रगा ग्रेजुएशन दा हिंदी बु सब्जेक्ट अमा ओइना लौरप ओइगदबने अदुगा असिस्टेंट टीचर ऑल सब्जेक्ट की पोस्ट अमगी दमक महैगी थाक MA ओइगदबने कैंडिडेट सिंगना पोस्ट सिंग असिगी दमक स्कूल की ईमेल आईडी gunamani@gmail.com नत्रगा व्हाट्सएप नंबर 7099847346 नत्रगा 7002387132 नंबर असिदा अप्लाई तरोप यागनी नत्रगा स्कूल असिगी ऑफिस TH गुनमनी अकादमी रानीपुर पोस्ट ऑफिस मणिपुर पार्ट 1 कासारदा जुलाई की तांग 16 की मनुंगदा अप्लाई तौसिनगदबने जुलाई की तांग 19 इराई नुमित की अयुकी पुंग 10 दा इंटरव्यू पांगथोकनी B.Ed नत्रगा D.LED लोयरबा कैंडिडेट सिंगदा हेन खुदोंग चाबा पीगनी जारुल तोला खुंजाव की मियाम अमदी मैरा पाइबिगी इमा सिंगना हौजिक मणिपुर थोकलिबा कांगलुप की इरांग असि तंगदु लैताबा महौसागी फिबमदा हंजिननबा थौनी जख्रे थौरम अदुदा बिजुली शर्मना लाइगी थौरम पांगथोक्तुना मयाम पुन्ना थौनी मिनखि हाइरे हिमालयबाग मणिपुर आइखोय आइखोय जुलाई की तांग 8 नोंमाइजिंग निमित्ता मालेम की अपुनबा लाइनिंगलुप ममलगी मसालुसंग नहालुप नचिलांगदुना तुकोराम नगर सिलचर खाइदेम अमोला लेमगी संगाइदा लुप की लुचिंग पुरल सायोन बखुमन की मखादा हुमफुरक सुबा सरीवासक परे हनबगी थौरम पांगथोखरे हाइरिबा थौरम असिदा मियोय निपुरोमना मसागी इनात लाइनिंगदा हंजिलखरे थौरमदा कांगलुप की इरांग नमरम ओइरगा मणिपुर तंगदु लैताबा फिबमदा हंजिलखनबा अमदी इरांग असिदा थवाइना पोंथा पीख्रबा सिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लैदुना थौनी जखरे कांगलुप की इरांगना मरम ओइरगा मेगी तांग अहुमदगी मतम कुइना थोंग लोंदुना लेरखिबा एक्सिस बैंक चुराचानपुर ब्रांच ngarang ningthaukaaba numit ahanba hangba numita lut tawramba thengnakre tidim road amadi thangjam road ki junction da leiba एक्सिस बैंक चुराचानपुर ब्रांच asigi building gi maning thangma sarukta achouba ahob ama thengnare haire मसीदगी हुरानबा सिंग अतुना चंगलगा यामख्रबा सनागी पोलम सिंग अमदी सेलवेना लुपा करोड़ अमा हेना हुरानख्रे हाइना पावासिना हाइरे पनवयाय हौकिबा 2020 की सेप्टेम्बर थादसु SBI चुराचानपुर ब्रांच ता हुरानबा चंगदुना लुपा करोड़ अमा मखाइरोम हुरानखिबनी हाइरे मणिपुर दा कांगलुप की इरांग नमरम ओइरगा असिगुम्बा
चीरब तानफम असिदा अहिंग नुथुल खाइदना मसागी खुल ngagliba village volunteer singi awaba khangbiduna uida meitei hojai asamna tangkak naina tharakiba ahumlak suba senpham lupa lising kunna UNESCO manipur gi thomi singna Bisnupur district ki Chairen awang lekai amadi khoijuman tabi mafam ani gi khul ngagliba village volunteer sing amadi ima singi mafam da changdaba yadaba polam sing khusina kre hairi Nungairaba pao khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi BP stroke oiruba singi anaba kayabu digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana hakchangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna e tongta leiramba amot pasing sengdokpa ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakchang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu nasimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 1 phawba layeng seri chief consultant Dr. M. Santikumar Singha, lifestyle medicine consultant, Harvard School of Medicine, USA certified, mobile number 9435070286. Aigi makong se narak padagi chat pada problem oidna makong se pomaga makhugi tang sida hana hawe anaba se hanbe yorap se sir gi number se phangna badagi agi sir manakta chalaga sir jing badagi mari mangani se jing bada aigi masa se kyam jamna phai habdoi khangni han bada aigi hakchang se khwang ningjong khong masang se jamna nungairamdi adu hadi aja santi gi asida jembadagi isa se jamna improve oire chatpa khotpa tu jamna nungaire khong si su jamna nungaire hoji aigi ming S Manikumar Singh Rongpur dagi ni aigi khuru anigi chik sabagi problem si matam kuina dagi leragle doctor jenghanba kaya jabak punmang jenghale hitak langthak kaya chajare adu mupungpa phabangam khide energy healing center Dr. Santi Kumar gi chamber da laksaduna ma katana jaraba matungda ngasi numit 30 rom farakle ina magi makhada delaying jaba hojik phawgi manungda igi khuru chiklamba problem leramba mayam adu aidi phabaga manare mikharni gi matungda di aidi igi khuru problem si mopung phana pharagani aroibada maroiba pau amukhanna ngamkhai yathokpagi matangda manipuri kanbalup makal nasinduna Lakhipur SDO gi kuthangda election commission da memorandum pisinkhre police ki makuttagi chenanab honabada khongjel yang na thorokiba barmes kwa supari pikthana yawba gariama atopa gariama ka thomjinnatuna asokapan nangkhre Kanglup ki irang na matam kuina thonglonduna leirakiba Axis Bank Churachandpur branch ngarang ahanba hangba numita lut tawrama thengnakre amasung uida meitei hojaina tharakiba ahumlak suba senpham UNESCO manipur gi thomi singna mapam anida khusinakre Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare